belah mana lepas pada mati hidup balik. Para ahli semua, wa ayatul lahum al-ardul maitatu ahyaina, wa ayatul lahum al-ardul maitatu ahyaina. Kalau surah Yasin sebut tanda orang hak mati hidup balik ialah bumi hak kering kotor. Mari kemarau 3 bulan kering kotor, mampu pah punyung apa. Mari banjir, mampu habis kalau mampu habis. Tapi bila mari hujan hidup balik. Rupu hidup balik, gapo hidup balik. Kalau rupu lalai hok kita bunuh hidup balik, ini kan manusia pelik gapo hidup balik. Cara tu yang ajar manusia memikir supaya pertama tu percayalah kat aku, pas pada memati hidup balik. Pas pada hidup balik tak balik kampung dah, balik jumpa wa ilaihi turja'un. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kamu dipaksa balik. Wa ilaihi turja'un. Pada Allah sajalah kamu akan dipaksa. Turja'un bukan tarji'un, turja'un. Kamu dipaksa balik.